Tapi dia ada di kota Makassar. Oh, Pak. Iya. Lantai berapa tadi? Ini lantai 16, nomor kamarnya ini 16 bukan 9. Oh, Iya, lantai 16. jaga ano ba? Okay. Ini pandatan ni. Ano? Pandatan tak? Tidur ni. Hah? Pandatan ni kau. Lantai 16, kamar 40 ya, 16 40. Ya, baik. Lantai 16 ya, lantai 16. Oh, mesti bakar. Banyak. Ini kayak gini. Tapi ibu nak beli. Yang 16 ya.